شاگردن هجا وکودیتی موانا خویا یکی لسر قریجی قربالغی مگود و یا دویم لسر بیابانی گونه مگود لور وانامه یا سلسیا لسر پربونا شینیان امی بیجن. تمام. بريقو أمدس ببيواني بكن دبي خندكارين هيجا چن خالن جرين كنه دبيقو والناس بكن خالن جريك چنه دبيقو پرس جريكن إن پربونا شينيا والناس بكن باندورا وينا چيه چدكي لجينگه دبيقو اف پربونا شينيان چاوه چاره سريه بكن. تمام. لور دسپیک آوینا امی بیجن پربونا شینیا چه دکی پربونا شینیا نهفسنگیه چه دکی دنابرا هجمارین شینیا و پیدا کرنا پیوستین و گلکی پیوستیه و چه دبه پیوستیه و ناجی دبه پرزگیرک. تمام. دوی دمیده دبن لجمع دکم چه دبن کومن این ولاتین پیشسازی و دولمندن از دسپیکی بیشم جواره لور چاو دولمندن امی بیشن اب ولات جهلا آبوری و بلندن. تمام بیشن جهلا آبوری و بلندن یعنی خودیجیانا آسکه بلندد دجین. تمام. وقتی کجا باجارین تیدا پیشسازی وان دولمندن وقتی امریکیان باکور روز آواین ین اروپای و ژاپنیا و استرالیا هر چهار ولاتن پیشسازی و دولمندن و پربونا شینین وان یکی حتی دهای رجین وینا جسدی یکی حتی دهای دو ساله ده امی بیجن جسدی بیسته پربونا شینین وان ین بجیهانی. دسپیکی مگو خودی آستا جیانه که بلندل بر آستا بلند. تمام. کجا دولته چه دوه؟ بلند. تمام. کجا دولته چه دوه؟ ل با امریکا امریکای ین باکور و ین مگورو جاواین ین اروپای استرالیا ولا استرالیا و ژاپنیا. تمام. لور مگو پربونا شینین و ج چقاسی بو ج یکی حتی دها رجین وینا ج صدی بو دیگه ج دو ساله ده چقاس بو بیست ج صدی ای رجع شینین وابو. نکاریم هجا لور مگو کما ولات نین جالیه و پیشسازی و دولمن مگو خودی آسا جیانه که بلنده وکل امریکا باکور و روش آوای اروپای و استرالیا و ژاپنیا. رجع شینین وانا جیکی دیگه جیکی حتی دهایه رجين شينين وبصالي ده دقيقة جسدي بيسته شينين جهانية. شينين جهاني. تمام. نفر اف ولاتن این دولمند
پێشەسازیê ve çima dewlemendin ji ber got desthiladariyê deynin li ser welatên ên hişîbûnê de hemî tişt dibin destê wan de ye ji bo vê demê cem wa çê dibe pêşketina pêşesaziyê li cem wa çê dibe. Tamam, ev komên welatên ên ji aliyê pêşesaziyê ve dewlemendin em ên hawerin ê hişînbûnê. Got ev dema got pirbûna şîniya çê dibe çil cem wa çê dibe. Li vir ê hişînbûnê de dibe xwedî asla jiyaneke lawaz dide û piraniyên welatên weke li Gudê, Parzemîna Asyayê, Efrîqyayê, li Emerîkaya Latînî ye. Ev welatên ha pirbûna şîniyan ê welatên ê hişînbûnê de ye. Digihêje rêceyên wa ji sihê heta sih û pênca pirbûna şîniyên ve di salê de digihêje heştê. Em ê bêjin li vir xwedî asla jiyaneke lawaz e. Lawaz. Tamam. Li vir pirbûna li kîja herêmê dide li piraniyên li vir piraniyên Parzemîna Asyayê û Emerîkaya Latînî ye. Tamam. Li vir me zelal kir ji were di kîja astê de dijîn û li kîja û kîja bajarî de heye em ê werin pirbûna şîniyên wa ji sihî digihêje sih û pênc şîniyên cîhanî em ê bêjin di salê de digihêje çiqasî heştê ji sedî. Tamam. Xwendekarên hêja li vir me got ji sihê heta sih û pênca pirbûna şîniyan e bi giştî bi cîhanî em ê bêjin ji hezarê heşteyên şîniyên ên cîhanî ye. Tamam, ev ê komên welatên ên hişînbûnê. Em ê werin xala dî ev koma han yên welatên hişînbûnê çandinî û lawirvanî dubara jiyana wa ye. Got çandiniyê nekin û lawirvaniyê nekin ev welat dahûrandin tê de çê dibe. Li vir me got gelekî çandinî û lawirvaniyê dikin li vir deynin çandinî û lawirvanî dubara jiyana wa ye. Tamam. Em ê werin li vir ji hêla pêşesaziyên wa ve me zexêrên ên sînorkiriyê ye. Li vir tiştên wan ê sererd û binerd û ê pêşesaziyên wa jî sînordarkirinê ye hemî tê ji aliyê Kudê ve ji ê welatên ê pêşesaziyê ve dewlemendin. Hemî tiştên wa dibin destên wa de ye. Li vir xwendekarên hêja me ji wer got komên welatên ji aliyê pêşesaziyê ve dewlemendin û yên komên welatên ên hişîbûnê ye. Em ê werin xala dî ev komên welatên ên hişîbûnê dema got pirbûna şîniyan li cem wa çê dibe çi diyar de çê dibe. Destpêkê diyardeya yayekî
بلندبونا خزانی و برچیبونه چه به دما گو گلک پرچینی چه دبن گلک دو زواج خارنه هیا وەکە دوێ بەندێ دەمەشیرۆ بەکر تشتێن وان سەرئەد و بنەردێن وان حەمێ دەدن وڵاتێن ئێ دەولەمەند لە جەموا لاواز دەبێ تشتێ چاندنی و gelek pêwîstî waş xwarinên heye li vir birçîbûn çê dibe û xizanî em ê bêjin li vir diyardên xizanî û birçîbûn ev diyardên xizanî û birçîbûn me got li kîja û kîja herêmê çê dibin bi taybet herêmên ên welatên ên Efrîqiya û Amerîkaya Latînî li ku de çê dibin li Amerîkayê Amerîkaya Latînî û Efrîqiya. Tamam. Li vir ev diyardeyên ya yekê em ê werin diyardeyên ya duyem. Em ê bêjin li vir çi jî çê dibe bilindbûna navîniyan ê sermiyanî çê dibe. Çawa ez ê mînakî bêjim ji bo ku hûn ber bikevin. Li vir ên welatên ên pêşesaziyê dewlemend got keseke dubara xwe tenê dike yan dubara zarokekî xwe tenê dike lê ên hişînbûnê keseke heft kesa xwedî dike. Di vê demê de çi çê dibe bilindbûna navîniyan ê sermiyaniyê çê dibe. Ev diyardeyên ya duyem. Bilindbûna yani çê dibe. Tamam. Ev diyardeyên ya duyem. Em ê werin ya sêyem diyardeyên ya sêyem çi ye daketina asta tendurustî çê dibe. Çima li vir dema gopirbûna şîniyan çê dibe ji xizmetan ên tendurustî jî lawaz dibe. Di vê demê de ji aliyê parastinan ji nexweşiya ve jî lawaz dibe. Di vê demê de çi çê dibin êş û nexweşî belav dibe û li vir asta tendurustiyê jî dadkeve. Ev ya sêyem me got çi bû? Daketina asta dostî. Tamam. Li vir em ê werin ya çara çi ye li cem me diyardeyên got li cem me bajar berfireh dibe gelekî encama pirbûna şîniyan ev bajar berfireh dibe dema got em bînin ev diyarde dema got ê ji gunda koçberiyê dikin tên bajar û ev bajar dema got berfireh dibe pirsgirêkên wa jî berfireh dibin vê demê de mezinbûna bajaran çê dibe. Ev sedema ya çara ye. Bajaran. Tamam. Em ê werin ya pêncah çi çê dibe li cem e diyardeyên ên alûziyan aborî. Ev alûziyan aborî çawa ve belavbûnan bêkara çê dibin. Dema got pirbûna şîniyan çê dibe her yek pêwîstiyan wana bi kar dibe kar namîne belavbûna bêkarî çê dibe. Hin hene bêjin çi qas bêjî em pê kar bikin elmûhim em kar bikin li vir nimizbûna moçeyan jî çê dibe û gelekî pirbûna xwestinan ên heyberan dikin. Di vê demê de jî ketina heyberan jî dikeve bin destên ên welatên ên desthiladariyên ê dewlemend. Tamam. Ev ya pêncah bû azûliyên
آلوزیان آبوری. تمام. خوندکارین هجا ما اف دیارده جواره زلال کرد مگو چو بو لور بلندبونا دیارده این خزانی برچیبونه چه دبن و لکیجا و کیجا هرمی چه دبه لامریکا لاتینی و افریقیای و بلندبونا ناوینیان ای سرمیانی چه دبه و داکتنا اصلا تندرستیه و لور مزنبونا باجاران چه دبه و آلوزیان آبوری. خوندکارین هجا امی ورن لور دماغو لور جمع اف پرسگرک چه بو دبه گو ام چارسری بکن. ام چاوا چارسری بکن؟ پربونا شیمیان. تمام. لبر دبیگو ام چه چاوا بکن ام هفسنگیان این هجماران این هشینبون و هیبران ام چه بکن لبر چاره یا یکم چاره یا دیموگرافی دبیگو کیمبون و زیدبونان پربونا شینیان دبیگو لگوری هرمین این ولاتا ببن لبر بدمه چاره سریان یان دیموگرافی. گرافی. تمام. اف چاره یکم. اما ورن چاره یا دویم چو لور می‌بیجن چاره یا آبوریه. دبیگو پربونا شینیان لگورین این آبورین این ولاته بیل و هرمی بی و هرما گو عمله بجین دبیگو آبوریا و چاوه دبیگو پربونا شینیان جی لگوری و آبوریان و ولاتی بی. مگو چاره دوا چاره یا آبوری. تمام. امی ورن یا سیم چاره یا مروبی. تمام. چاره یا مروبی دبیگو ام بورن بور پیشکتنا این تندرستیه ام چه بکن زانین ام چه بکن جهادی بون چه بکن دبیگو درفتن این فکرین این دبستانا دبیگو پیشکتن چه ببه اف چاره یان مروبیه. تمام. خوندکارین هجا موانع خوب داوی کرد میورن پرسین نرخاندنه میبیج. لور سر و پلا بیستو سیا لور پرسایه کی پربونا شینیان جهانی ده گور دو کمان رابه بکه مگو کمایه کی کمان این ج آلین ده ولاتین پیش سازیه و دولمندن و یه هشین بونه بون مهر یک اومه زلال کر مگو خودی ای دولمند خودی اصلا جیانه که بلند بو و لور جهن و پیش سازی و جیگله کی پیش کتی بو لور لی دمان این هشین بونه خودی اصلا جیانه که لواز بو و گله کی چاندنی و لاوروانی دکرن و دوباره جیان وابون و تشتن سر اردو بن اردان واجی کتن بن دستن این ولاتن دست لاداری بون ای ولاتی دولمند بون. تمام. امی ورن پرساد دوا جبو حسنگیان دنابرا پربونا شینیان و هیبران ده چه بکن چاوا چاره سریه بکن مگو لور چاره کی دموگرافی بو مگو کیمبون و زیدبون و ناجی لگوری هیبرین این هریمان بازار آوابو و یا دویم چاره سریان یان آبوری دبیگو پربون و کیمبونا پربونا شینیان لگوری هیبران و ولاتابون این و هریمی بون یا سیم دبیگو چاره سریان مروبی دبیگو پیشکتنان این تندرستی و زانستی و جهادی بون چه بی هندکارین هجا و نام ابداوی بو و حتی وانه کدی و دوینن کیف و خوشی